تماشاوان هجا ایوار باش هفته به دما سودین روداوی لهولیری ایرو دست پیکم مها دهانه مها جود مهیه یکی مهیه یک شمه دل بخوین دارمه ملتنه کنیم چنج واره پیشکش دکم دست پیک سمچه هزن سوریا دموکراتیک لدیر زوره لدیجی شانه که داعشه کجش سه کسان پیک دهات اپراسیونک پیک آنین دو کس جوان گرتن یک جید و هول دا بره کشتن پشتی دو هفته یانج خو پیشاندانین لدیجی با کرنا مازوت خو پیشانداران گوتن هسته سوز دایوان که اوی داخوازین وان بجی بکن وان جی داوی لخو پیشاندانان آنی راگرتنا سکنی خوی پروتستو کرنا بلند کرنا نرخی مازوتی مکر چبو در فتک بیج آلیه گو بر و نشتی هیزن سوریا دموکراتیک مجلس سوریا دموکراتیک گو داخوازی ما ورگرتن گوتن گو امی بگهین نجهه بریاری لدربیسی نخوشخانه کاتی آوا کرن و بر پرسین ویج رودا را دبیجن اویل گور نخوشخانه اندن جسدی پنجی ارزانتر نخوشان درمان بکن يعني حتى مداخسي تقريبا ما خش قلنا آلية إنساني بسر كانوا بيدير آلية مادي هدفها ما إنساني لروجاوای کردستان اجبر قطبونا كهرباء ولاتيان بري خدانه سوار کرنا لوحين انرژیا روشی خدای دیتا کا اولی مسکونا آنی مدین تیی حقا گو مدانی هسده هزین سوریا دموکراتیک لباکور دیرزوره لدجی شانه که داعشه کجا سه کسان پیک دهات اپراسیونک پیک آنین دو داعشی گرتن یک جی کشتن کسی که هاتیه کشتن جی خواسته بو بره هزین تایبتین هسده شوادن لباجار مرگدا لباکور دیرزوره لدجی و شانه داعشه دست به اپراسیونه کرد کاروان هر سه کسان که یک هاتیه کشتن دو کس هاتنه گرتن کاروان بلاف کرنا چک و تقمنیان بو لسر شانه داعشی افجی دیمنین و اپراسیون هیزا تایبت یا هسده ببینن لید خند کجن اف کسی که هاتیه کشتن داعشیه خواست بره لی ری ندان که بره هاتا گل باران کرن و کشتن نهاجی دو رمازوته اف دو هفتنه هندزانن لروج آوای کردستانه لدجی باها کرن مازوته ناراضی بونو خو پیشاندان بریو دچون همه مجی روزانه او خو پیشاندان دشوپاند لی پشتی اف دیتن نونرن کسی ناراضی لگل برپرسین مسده و اوفیسا فرماندار گشتی هسده مظلوم عبدی اف دیتن پیکاتبون او خو پیشاندان هاتن بداوی کرن کسین که بشتاری خو پیشاندان ببون یانجی کسین که ریوبری خو پیشاندانان دکرن نهال بندا ویا کنه که پرسکریکا نرخ سوتمنی به چهار سر کرن یعنی مازوت ارزان ببه روز 16 ایلون مها در باسبوی ریوبری خو سر هنک جورین مازوت بقاسی جسدی 400 باها کر اف بریارا ریوبری خو سر ببو جه نرازیبونا خلکه و لچند باجارین روز آوای کردستان هر بحال هنک نافچان خو پیشاندان نرازیبونا لدجی باها کرنا مازوت چی ببون پشتی 13 روزان جخوا پیشاندان و گروین پروتستو کرنا بریارا ریوبریا خو سر به بها کرنا نرخ هنجورن مازوت اف چالاکی دیجبو دمکه بین راگرتن بریارا راگرتنا وان چالاکیان جعالی چالاکوانن سرپرشتیار و هاتیه داین بریار پشتی هفدیتنا شاندک چالاکوانان لگل نونرن مسده و اوفیسا فرماندار گشتی یه هزن حسده هاتیه داین عباس موسى اندام شاندیا کلگل نونرن مسد و حسد جویابو
شتۆرە مەدیایی ڕووداوێرە گوت ئەو هێوی دکن کۆ ڕێڤەبەریە خۆسەر پشتیوان هەفدیتنان لە بریارە خۆڤەگەرە. ئیرۆ مە ڕاگرتنە سەکنی خۆی پرۆتستۆکردنا بلندکردنا نرخی مازۆتەی مەکرد ji بۆ دەرفەتێک بێژ ئالیە گۆبمەر و نشتی هێزن سووریا دموکراتیک مەجلسا سووریا دموکراتیک گۆ داخوازی مە وەرگرتن گوتن گۆ ئەمێ بگهێن نەجهەیە بریارێ ئەم هێڤینە گۆ ئەنجامن باش وەرن ئەستاندن ji بۆی vê meseleha lêvegerek çêbê ji بۆی vê biryara ya şaşî ya çewtî şaş ئەم ڤەتگەرنە کۆلانە هەگەر تە ئەنجامن بەرچاو ئەنجامن گۆ نێزی داخوازی ملت بن گۆ دەرنەکەون ئەم دیسە ڤەتگەرن کۆلانە و ئەم دیسە داخوازی خوا بلند دکن. ڕۆژە 16 ئێلونێ ڕێڤەبەریە خۆسەر بەهای هەن جۆرên مازۆتێ bi rêjeya 400 ji sedî zêdekir bû. Ev biryara rêveberiya xweser bûbû cihê nerazîbûnê û li çend bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojhilatê Sûriyê xwepêşandanên protestokirinê çêbûbûn. Di daxuyaniyekê de biryarderên ragirtina çalakiyan ragihandine ku ew ê bi şêweyekî erênî li gel sozên berpirsên Hesedê û Mesedê riftar bikin. Li gorî daxuyaniyê eger biryara bihakirina mazotên neyê hilweşandin, ew ê careke din dest bi çalakiyên şaristiyane û rewa li cadeyê bikin. Hüseyin Umar, Rudaw.